Priliku za pogledati skoro 100 godina stari hrvatski crno-bijeli nijemi igrani film uz živu glazbenu pratnju istinski filmofili u Karlovcu nisu propustili. Na Starom gradu Dubovcu je u sklopu programa Kino HR mreže Film za van prikazan digitalno restaurirani i nanovo ozvučeni film Birtija Joze Ivakića. Ideja s prošlogodišnjeg DORF-a, festivala dokumentarnog rock filma u Vinkovcima, postala je projekt Kino Zvuk. Nakon što su se tamo sreli stari prijatelji, direktor festivala Toni Šarić i Vjeran Pavlinić iz Kinoteke Državnog arhiva, te sisački bend LHD kojeg čine članovi bivših Bambi Malestersa. Dio priče je bilo da postoji film Birtija, Joze Ivakić inače autori porijeklom iz Vinkovaca i taj film s 1929 su u Kinoteci digitalno restaurirali. I ja mu kažem kako LHD sviraju, svakako smo već dogovorili tu svirku. I on meni kaže, pitaj njih da ozvuče film. Onda smo mi pogledali film i zaključili da bi to bio jedan onako izazov i nešto djelomično, mislim ne djelomično nego zabavno, ali istovremeno izazovno za napraviti i evo to smo prošlo ljeto, 8. mjesec smo radili. Pa to je u principu ustaljena praksa u svijetu, u Hrvatskoj to još nije bilo toliko. Još se nije toliko radilo na tome, tako da ovo je, ja bih rekao, jedan od prvih hrvatskih njemih filmova koji su dobili svoju živu glazbenu pratnju sada u svom digitalnom izdanju. Od praizvedbe prošle godine u Vinkovcima Birtija je ponovno na velikom ekranu i na turneji, baš kao što je bila 1929. kad je snimljena u produkciji Škole narodnog zdravlja. Tada se ovim filmom doduše obilazilo ruralna područja Kraljevine Jugoslavije, na kojima je živjelo mahom nepismeno i o zdravlju i higijeni needucirano stanovništvo. Filmske projekcije bile su im svjetsko čudo, ali i pokazalo se najbolji alat za edukaciju. On je snimljen prvenstveno ne kao igrani film koji će zabaviti ljude, nego kao igrani film koji će educirati ljude, educirati ih u štetnosti alkohola. Doktor Štampar je shvatio da u cilju prosvjetljavanja stanovništva Kraljevine SHS, kasnije Kraljevine Jugoslavije, mu je film zapravo najbolje oružje. Istovremeno ovaj film je dao veliki doprinos razvoju hrvatske kinematografije. U ovom filmu se krije i nekakav korijen opće hrvatske kinematografije 20. stoljeća. Glavni glumac Branko Marjanović, tada 20-godišnji mladić, je kasnije nakon Drugog svjetskog rata postao poznati režiser. Škola narodnog zdravlja do 60. godina prošlog stoljeća je za potrebe edukacije stanovništva snimila 165 filmova. Birtija je jedan od oko 80 koji su preživjeli zub vremena. Dodatnu zaštitu dobila je 2020. kada je u Kinoteci Državnog arhiva digitalno restaurirana. Posao je trajao nekoliko mjeseci i nije bio jednostavan. Film je sniman na nitratnom zapaljivom filmu, starom, znači skoro 100 godina, koji je bio u vrlo lošem stanju. Film se skenira, film je skeniran u rezoluciji 2K i nakon skeniranja ulazi se u proces digitalne restauracije u programima za restauraciju. Konkretno ovaj film se restaurirao nekoliko mjeseci. Znači frame po frame, kvadrat po kvadrat. Kvaliteta slike je izvrsna, uz novu glazbu koju LHD izvodi uživo na svakoj projekciji, Birtija je sada bliža i suvremenoj publici. Htjeli smo ostati svoji, a da nekako damo neku atmosferu i nekim scenama u tom filmu. Muzika je fenomenalna. Znači LHD su doslovno komponirali muziku, napravili partituru koja sjajno paše u film i jako je zanimljivo jer je relativno moderna muzika je sjajno sjela uz film star skoro 100 godina. Do kraja godine film će biti prikazan u još nekoliko gradova. Karlovac je među njima zato što je sjedište Kino HR mreže, a već neko vrijeme i dom idejnog začetnika ove priče Tonija Šarića. On, kao i svi sudionici projekta Kino Zvuk, priželjkuju da uskoro još pokojem hrvatskom filmskom starčiću udahnu novi život. Mi smo inače kao instrumentalni bend i kao nekakvi glazbenici naravno zainteresirani za ozvučivanje filmova. U planu su isto filmovi Škole narodnog zdravlja. Sad ćemo se opet vidjeti s tim hrvatskim filmovima iz tog perioda s glazbom.